وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 ربي هذا مراد خيسن سنها قوتو همتو هند ربي سنرها قبو أبولين كينيا ورين منهيد آبي يساودي خيسة تركة تشاجرني فربين أمومتي هادرمتو ورين بيتيس ركون أدى إرتي والدبراجرتو وركو لولا ركو بيلا ركو لبون ما بهورا إسان الرتي والدبراجرتو سني في اللي ربي هادرمتو إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا أبولين إسلاما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جهان لفتان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد خبجمتوت أبولين إسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غلطوما إردي بي قوچولو نرجفر غلطوما ألفاتا إنيو warri hujii gaggaarii teessan khayrii dalagattan soomana keeysan salaata keeysan ibaadaa keeysan hujii gaggaarii ilaa arra dalagachaa jirtan marti akka kennaatitti akka giiftiititti warri naaf kannitan galatoomaa ulfaadhaa tana biran kutuan galatoomaa ulfaadhaa namu fuula rabbitti wal himatatu namu fuula rabbitti wal himata salaanni ati salaattu soommanni ati soommantu khayriin ati dalagattu yoo sibiratti qiimaa qabaachuu baatte yoo sibiratti bakka qabaachuu baatte namumaas salaataaf yoo salaatte namumaas soommanaaf yoo soommante namumaas sadaqataaf yoo sadaqatte wanni kuni baru rabbi biratti na fayyadaa guyyaa jabaa san jettee bakka yoo kannuufi baatte ammallee ديم اتفوفي إن شاء الله. قالتوما وري أكسيتي ناف كناباتا جزاكم الله خيرا ألفات لان إسنين جتشو بربادا جتشورا خبجم توتا أبولين إسلاما. ونينمو لايفي رابدي في وان براو صون تهيني جي أسدي في فيسبوك نخيا أكتيفين توري قافا بيمسي سانكيستي نمتيجي توكو نبي خيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرب سي سن برو وهيتك بريسيتين وري فيسبوكا قوية سديف نرى شوفاني قوية سدي بودا فيسبوكا خيا ناف بنام بودا أتي بودا جي أسديف أماس ونيني نمبريس وكا قوچلوتنا ما في ملني فيسبوكا خيا قباب ومتي أكا إني أكتيف هنتاني نرى قولن ونو تربان دبري ناف قد فهمي. الحمد لله رب العالمين. نينجرا هم بني حال جروتي في وجيلي أدى في وان أدى خلف جلا كدعواتي تدلينو خانواتي تو نبتشيسي سنلي أكا ستي هبتانين بربادة إن شاء الله فولدرا في ساقنتان تينيا ساقنتان دعوة اتفوفتي خيستو وائي غافي في ديبسا بداسني بريكم الإبالما waa'ee gaafii fi deebisaa badhaasni birrii 200 hannama 10 adda qoodamu waraqaa maxxansinee jirra seenaatii guutaa waraqaan peejii TV Islaamaatirra jirti peejii tiyyarrallee ni jirti akkasumatti chaanaala telegiraama kiyyaa keessallee ni jirti achirraa gabbuufadhaa kitaaba obboleessa keenya Ustaz Jaafar Bayaan afaan Oromootitti hiikesan kitaaba waa'ee ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam kitaaba san qocollotti dubbisaa nuti gaafii كتابة سنراهي لهيسنا كتابة سنراهي قنديسنا جتشورا مي سينا رسولها برن عليه الصلاة والسلام سينا إساها قرن عليه الصلاة والسلام سينا إساها دبفنو ها برن هجيتين يقبا سينا رسولا صلى الله عليه وسلم حافظ النون دام سخية سجنتان قافي في ديبسا قدو ونرتك أبويتي سببا عدوين إدو أدى أداتين يرو أدى وقتي أدى ساعة أدى أداتي
nabiyyi keenya waraanan alayhi salaatu wasalaam dubbiin darbatan jechaan darbatan waa hundaanu gama dandahame hundaan nabi muhammad tuqanii nu madeessu alayhi salaatu wasalaam nabi muhammad tuqanii nu aarsu nabi muhammad tuqanii nu dhukkubsuudha sababni ammoo nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam itti tuqamee fi rakkoo isaanii osoo hin ta'in rakkoo tiyya rakkoo teeti rakkoo nuti ummata islaamaatii jechuu gaafa nuti sunnaa nabi muhammad daganne alayhi salaatu wasalaam gaafa akhlaaqa nabi muhammad daganne alayhi salaatu wasalaam gaafa diinaa keenya harka bitaatiin qabanne dhimma biraa ammoo harka mirgaatiin qabanne adawwiin gaafas amantii ta'e tuttuquu hin dhiistuu jechuudha hanga nuti nabiyyi keenya jabeeffannu alayhi salaatu wasalaam gaafa sunnaa isaa hordofnu gaafa akhlaaqa isaatiin faayamnee deemnu adawwiin sodaaf nabiyyi keenya nabi muhammad nurraan tuqani jechuudha alayhi salaatu wasalaam kanaaf gaafii fi deebisaan san seenaa rasulaa qofti irratti qophooyte alayhi salaatu wasalaam tarii namni kitaaba kana dubbisuu keessatti seenaa rasulaa barata kitaaba kana qo'achuu keessatti waan dur hin hubanne hubata kitaaba kana dubbisuu keessatti waan hedduu barataa jenneeti sanirratti qopheessine badhaasallee rispoonsara iddoo adda addaatirraa waliin qabne maallaqa xiqqaa tokko hanga rabbi nu dandeessise qopheessinee jirra seenaa irratti hirmaadhaa waraqaan torbaan takka teessi waraqaan tuni torbaan tokko peejii TV Islaamaa gubbaa teessi peejii tiyya gubbaasi teessi akkasumatti chaanaala telegiraama kiyyaa keessallee ni teessi inshaallah achirraa buufadhaati guutaa dhaamsa asumaanuu obboleeyyan namni hedduun akkamii guunnaa nu guutamuu didee akkam taanaa jattanii warreen nagaafattan obboleen warri akka itti guutan beeytan obboleen keessan garsiisa inshaallah akka itti guutan warri isiniif gale obboleen keessaniif karaa khayrii kana bana hulaa khayrii tana banaaf maaliif sababa atiin obboleessa kee garsiisteen obboleessa kee kun seenaa rasuulaa yoo barate alayhi salaatu wassalaam sawaabnilleen siif deema wal gargaara kaayyoo waan kana keessatti maallaqaa miti dubbiin waan kana keessatti beekamtii fi fudhatama arkachuu miti kaayyoon diinaa wal barsiisuudha nabi muhammadii wajjii wal barsiisu wal barachuu alayhi salaatu wassalaam sani badhaasni guddaan isin waan kana keessatti arkatan ammaas maali jaalatamoo kiyya seenaa rasulaa barachuudha alayhi salatu wasalam hadiisa rasulaa barachuudha alayhi salatu wasalam haasawa rasulaa barachuudha alayhi salatu wasalam akhlaaqa rasulaa barachuudha alayhi salatu wasalam adeemsa rasulaa barachuudha alayhi salatu wasalam jiruu fi jireenya rasulaa barachuudha alayhi salatu wasalam lola rasuli lole haasawa babbareedaa inni dubbate gochoota babbareedoo inni hojjete mu'jizaalee adda addaa tan zamana rasulaa argamte alayhi salatu wasalam waan hedduu barachuudha badhaasni guddaan ati harkattu sani malee birrii 200 waa takka keessan jirtu wallahi birrii 200 miti birrii biliyoona 200 illee osoo keenye seenaa rasulaatiin hin madaalchisnu alayhi salatu wasalam maallaqni xiqqaan kuni nashaaxuma keessa kaafi obboleen keenya والججبيسما في أمانتي رتي والخخاسما في دعوة رتي والخخاسما في دين رتي والججبيسما في ملء وتكخيس اللنج